Ka hiri ki runga he toi atua. Ka hiri ki raro he toi whenua, he toi tangata. Ka hiri tō tātou tāonga te kōhanga reo, ko te kawa whakauru ora, kauru ora. Kauru ora te kauhanga nunui, ka huru ora te kauhanga roroa, kauru ora kia mau, kia u, kia tūturu. Kei aku mana, kei aku wehi, kei aku whakatike, kei ngā niho whakarei, o tēnei terenga prāwa, o te kōhanga reo, kei aku rangatira, mai te tai whakarunga ki te tai whakararo, mai te tai tamawahine ki te tai tamatāne. Tātou e ngā ringaringa, e ngā waiwai, e tō ngaki nei i te māra, o te ora, e whakatō nei i ngā kākano o te ora ki roto i a tātou tamariki mokopuna. Puta no i te motu whānui. Tēnā rā tātou katoa. Tēnā rā tātou i te kaupapa whakahuihui a tātou, e papaki mai nei ngā ngaru o te mate huaketo ki runga ki a tātou. Tērā ia, te tau kāhori, ko waia tātou ki tēnei āhuatanga. Engari, no ngā rangitata nei, kua āhua hoki tātou ki tētahi waikanaetanga. Engari, ko hoki mai tēnei hoariri, hei pakanga mā tātou. Whakarohi ake tātou ki ngā kakaritanga, e pai ai tō tātou pare atu i tēnei tai e aki nei i a tātou. Tērā ia ko te kotahitanga, tērā ia ko te whakaaro ki te mokopuna, tērā ia ko te whakaaro ki ngā pakeke kei roto i tō tātou kaupapa. E huri ana ngā whakaaro ki te whare puninga kōrero o te kōhanga reo, ki a koe e te kingi e tū heitia pōtatau te whero te tuawhitu. Tōna tikanga no tēnei rā o tira ka tīmata tō koro nei hana. Ka muia tō marae a tūranga waiwai e te mahi a te tangata o tira ngā mate o tainui, ngā mate o te motu. Nō reira e te pauaru o te motu a koe e whakarite ana i a koe ki tō koro nei hana kua mate nei te whakataha, te hiki mo tētahi wā, tēnei ka whakaaro ake ki a koe o tira ki tō whare ariki, kia tau ngā manaakitanga ki runga ki a koe. O tira tātou te kaupapa, tēnei te poari matua me ona whakaaro kia koutou katoa i tēnei wā. Ahakoa ngā piki me ngā heke, ko te whāinga, kia puta tātou ki te whaiau ki te ao mārama. Nō reira, ko te whaiau me te ao mārama e kimihi ana e tātou, kei te aroha tērā mārama e whiti ana. Nō reira, kia kaha tātou te aroha ki a tātou, kia kaha hoki tātou, te whakapiripiri ki o tātou mirimiru, te u ki ngā tikanga, te whai hoki i ngā whakataunga, ngā manatu, kia puta tātou ki te whaiau ki te ao mārama. Nō te rātau, whakarewaina ai e te kōhanga reo, tētahi momo kāinga kōhanga reo ao i purangi nei. E whakarite ana te kōhanga reo i aia anō, kia pai ai te whakau anō i tērā kaupapa, me te tono anō kia koutou e whakarongo mai ana, i nā rā e hihi ana koutou te whai wāhi mai ki tēnei kaupapa ātāhua, tēnei kaupapa whakarikarika, wana i a tātou tamariki, i roto tonu i o tātou mirimiru. Tēnā hono mai, tuku karere mai ki te poari matua, kia pai ai tā mātou whakarite i a koe. I nā rā i puta i ngā kōrero i te ata nei, kua āhua horapa haere, te ngangara nei ki te tokorima, wai kā hua, wai kā mōhio, ka pehea tōna piki, tōna heke, tōna aha rānei, engari ko tā te kōhanga reo, he whakarite i etahi mahere, mō te tūpono, ka roa ke atu tō tātou noho moho ao. Nō reire aku rangatira, koe nā noa aku kōrero ki a koutou i tēnei wā, whitiki ria te taura here, ki te ora, amohi ake tō tātou kaupapa, kia puta ki te whaiau, ki te ao mārama. Kei aku rangatira tēnei au ko Rānira Proctor, tō koutou Heamana Takirua, te poari matua atu i te tai rāwhiti nei, e mihi atu nei kia koutou katoa. Tēnā tātou.
Tēnā tātou te whānau o te koangaro e mihi. I just wanted to let whānau know that given the current situation, I would anticipate that the closure we have at the moment could be extended. It depends on how many more cases we get in the community will dictate how the government might swing in that space. But let's keep ourselves safe. Keep ourselves safe, keep our whānau safe, keep our kaumātua safe, and our mokopuna safe. Wear face masks when you're out outside. If you're going to the shops, going to the supermarket, social distancing, and always washing our horoia oringa. We are in the process of building rebuilding our Facebook presence, and our team are getting onto that now. In the anticipation that we expect our lockdown to go longer. That's been the driver here. We don't know how we've seen how serious this particular variant of COVID-19 is, and how easily transmissible it is. So we're just anticipating the worst, hoping for the best, and praying for the best. So if you are, one of the things we're also doing is trying to, and pushing out as much comms as possible. On our website, we have a form for whānau to subscribe to, but if you get comms, share it. There is a subscription at the bottom if you want to subscribe to any comms that we're sending out to whānau. So keeping it in place, that process will go on, I think, and we are regularly updating kohanga whānau as much as possible to let them know where things are at. Our comms team will come back to you and let you know our program going forward for our engagement with whānau across Facebook, if that's the case. Kohanga funding. The funding is not going to be stopped at all. We are anticipating the same process as last year, so we will not be losing any funding going forward in this current lockdown as it was last year. So we haven't heard anything out about any relief funding that might come out for businesses, but we anticipate some that will be announced either later today or later this week. One of the other things was that resources, we're anticipating and working with the ministry to see what resources can be made available to kohanga. I know that they are also ramping up kura if this lockdown goes any further. Then the 7 days, then the Ministry of Education is definitely preparing for that as well. So whānau, I just want to reiterate, stay safe, keep our people safe, keep our mokopuna, our kaumātua safe, and keep yourself safe. Nō reira, he mihi ni kia koutou. I know it's hard times again, and we are hoping for the best. Ka pai. Ka tōaitia ngā kupu a Angus, kia tātou, kia haumaru, kia pai tātou, kia tātou. I te rātou, I puta tātou, me etahi o ngā hiratanga, o tēnei moho au, ka mutu kua whai wā no tātou ki te whakapiripiri a tātou me te kimi I aua hiranga. Ko tā te poari matua, he pakanga tonu I te pakanga, ki ngā manatu kia pai ai tō rātou tuku mai I ngā rauemi e tika ana mā tātou tamariki. Ko ngā akoranga I pupu ake I te rātou, ko te kuhono ki te whānau, no reire te whānau, he rite tonu tēnei āhua kia koutou, kia pai ai tō koutou noho haumari o koutou kāinga I roto tonu I te mōhio, I ngā nuku me ngā neke o te kaupapa. Kua tau te papaki mai o tēnei ngaru kurunga kia tātou,
ko tā tātou he kapo ake I te ora, kia kau e noho tātou ki te pōnoa, engari kia ao mai ko te awatea, ko te ao marama. Kaya kui rangatira, e te tunu whakarae Angus, o tira te kaupapa whānui, tēnei mātou e whakaro nei kia koutou, e tuku reo rāhiri atu nei kia koutou, taihua, ka rere te roanga ake o ngā kōrero mātaua pānui I kōrero hia e Angus. Engari waiho I konei, tēnei pito o te kōrero ka whakairi ake ki te pātū o tēnei ao ipurangi, ngā hui humi kua mohio nei tātou I roto I ngā rā tata nei, aku rangatira, tēnā koutou, kia ora rā tātou katoa. Kia ora.